kuphekezwa abamele ubukhosi basemdletsweni uyekobhonga emswaneni ngenkabi ehlala nkosi kwakhe umthandayo namhlanje bekulusuku olukhulu lokuhlanjululwa kwamakhosi esigodlweni. uManqele ube ngumculi kaMaskandi wesibili ukunyathela kwakhe umthandayo kulandela ukukhothama kwesilo samabandla. Ngesonto eledlule omunye umculi kaMaskandi uThokozani Langa waba ingxenye yamabutho ayezobhonga emswaneni njengoba uZulu eshonelwe yilanga nje. Namhlanje uManqele ephelekezelwa abamele ubukhosi basemdletsweni isishabashekisa zamasiko ngizwe mkhulu ulayishe econsayo inkabi eyizihlabathi eyokhala kwakhe umthandayo uchaza kabanzi ngesenzo sakhe. Sisakithi silimele kakhulu angikwazanga ukufika ngelanga lokuhlala kwekhulube lapho phela khona wonke amabutho ifunda ngefuka ngenxa yokuthi ngangicubela isalukazi esinisalayo singaphathekile kodwa-ke ngixolisile kakhulu lapho kodwa namhlanje mhla angivele ngithole ithuba ngokuhloniphekile. uManqele uthi akwenzile akazenzeli yena kepha kwenzela igama lomculo kaMaskandi. uManqele ufika kwakhe umthandayo nje namhlanje usuku olukhulu lokuhlanjululwa kwamakhosi.